از پس ناتبودم یا خودان از پس ناتبودم او تبلن بکن جبر کت پادشاهی جبر کت خلاص کاری ام حوجه داریتنا یا خودان ولبر داریتا تو ور رحمي بكرم أخا لما بنيرة يا خدان بكرم أخا لما بنيرة بله تماشاوان هیجا و برز به برنامه که نوده ام دیسا به هفرنه ده برنامه برده اگر ببیراوه ما لجیانا وصف پیغمبر نهرت بو وصف بعوه که کالتی هاتو بو فراتن و لباجار مصر پشتی چند سالان او بو سرور ویداری بو وکت پادشاه مصر هنگی ملت اسرائیل الور زیده بون هجمارا وان گلک زیده بون پشتی وی ترس کدلی مصریا و به هفره جوین چه کرن گوتن نها چقاز دچه گل اسرائیل ها قاز زیده دبه و اگر شرکی درکوه اف گل و بدجمنین مره ببن یک هنگی امه بنکتی وان بن نها دیسا امه ببرای ملازم را لسر و بویره امه صحبتی بکن امه لجیانا موسا پیغمبر بنیرن بله ابراهیم لازم وکی تبهیست که گل اسرائیل لسرانسر مصر زیده بون نها بوی آوائی چه بو ایجار امهاتن سر دو موسا بشا یک آیت 8 دوی قراله که به اوسه و نزانی هات سر مصر او جنتوای خوره گوت آوای نتوای لاوین اسرائیل جمع زیدتر و خورترن ورن انبوان را با عقلی بکن یانا دی زیده ببن دبه کدام شهر درکه و دی او جی بنیارین مره ببن یک و لدیجی مشهر بکن و جوالت و درکه بله 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 خدا دعا درست که خواه همو گدارم تمشوانان حاضران بکن آمین بله demek لفر بنه چه ترسا فراون ترسا مسیلیان چیه بری پیش داد به فراونه که نو درکت که ایدی بونا کرن و سوی باش نبیست بود نداد که 400 سال ایدی در باس بود وقت نزدیکی 400 سال 300 چند سال او وان دگوت و نشکا دجمنی ما رابن برمه اوجی تاویوان بن و برمه بکن شر اوج مصر درکبن لی چخ هم صادنیرن گلک ملت پادشات جچه دترسن دبیشن و حجومی سلمه بکن ولات مش دسته مهلدن لی وان ندگو ولات مش دسته مهلدن گویش ولات ما درکبن demek ev çısır bu هنا وصف داغا وصف فيكي راز بير توب كربو دابو بير هف سال زيداي دا توب كر سال خلايق بدبرن قوتي برچينه من خلاي دارن لولات الماين نظام بناشكرات خودي وان را نيبو تاني پاتش مثل رابو وصف شروع وكر ايدي خلق دهات سال خلای دا جمسری نام دکرین کنم دکرین وان ایدی زیر زیوی وان خلاص بون بعض دواری وان همو خلاص بون تشتکی وان چی وان نما بو جبوی و یکی او هاتن جمع و صف گوتن ام ببن خلام فراون حتی هاته تانی اون نام بدنمه امن دانابن جینا خلامتی جمرن چهتره. بله. اما کنه بن خلام امی بمرن. نان بدنم ام خلام بن هیرنده ام باش اصابجین. جبوی و یکی پیشتری اسرائیلیا سوش گلک ملت ماین هبون بندست. بله. که خلامتی
خدمتی خلامتی سال گوتی حسیر مصری بون به دست آن کار دکرن ترسان او بو ایدی اسرائیل چی ببو بندست جمصریان وان جی خلامتی دکر ترسان چی او یک بو که گاوا او ببنه یک ویخا آزاکنش دست ما در کمن کارکنی می نیبن بله و خبرات بشکر به نها دما اوسف ده اوسف سرور وی داره بو پادشاه وی داره بو و کسین ام لبر فهم دکن که پشت اوسف از باورم کسی که بکار به سروری لمصر بکه یکی وسط دلی خواده ده خوش تی لخوش هاویده چه یکی که بکار به اداره وی داره بکه نین بو جبر وی یکی اف تشت خاصره گل اسرائیلی نوسا وان گاوا اوسف جناوه درکت بله خدای ابراهیم را گفت بو 400 سالی ببن خلام بله لگاوا درکت دبیشه 430 سال بو بله ساعت فهم کنی 30-40 سالان او نه خلام بون لی هدی پیمرنا اوسف را به چوینا استور را بلکی هدی بینن خلامتی لوان والیان مصریا او کرن بندست خاردان کار کرنه او بوی تهری ترسا فرامون بو شبوی وکی وان گو بس هم بزیدینن تنگاسی بکدن که زیده نبن لید بی چقاس زیده تنگاسی دادن مصری اسرائیل آقا زیده دبون بله بله و نها پشتیوی گل اسرائیل دسته خوش خواده را بکرن قیرین هوار کرن که خواده بگیجه هوار آوان و ام لکتبا پیروز دنرن دبیجه که خواده دنگی قیرین آوان بیست بله دنگی وان بیست و کتا تفگره و نها ام در باسی مصاد بن که مصا پیغمبر چاوا جدایک دبه دوی دمه در جی توفانه که مزن هیا هر کرین یکمن تینه دنیای فرمانک جعالی فرعون مصر تداین که او بنا کشتن و با آوه که دیا موسا پیغمبر روژا که زاینه تی که جدایک ببه راد به با آوه که ود شیره دخل سپته که و بر بگوله و دیره نفسه بله gelek roja îroyîn vagirêdim ev serhatî halê cimatê carna cimat xara dijî çawa dixwaze hema roja tengasê divê lê çima xwedê alî me nake lê xebera xwedê de nivîsere bixwaze ku bistînî derî xe ku derî ber te vebe bigere ku bibînî جی خدا رونشتی تشته دابوی نابینی در یکی نخی کس داری ورنا که نخوازی ناستینی جبوی و یکی اسرائیلی راحت رونشته بون گاوا تنگاسی زور لوان کر وان دنگ خواه بلند کرد دست بکر گازی خدا گن جبوی و یکی دوی خدا بیست و ها تهوار آوان حتی وان گازی نکر خود نهاد حیوان نه ملت مجبه باشنه گلک جان لتنگاسیان داتنه بونه کچن بلکه اوش ده فکرن چما خود عالی مینا کرد آخر گلک بخوازی که بستینی کنم که و نه پشتی ام دبینن که وکی ما گفت بله بونا موسا بیجم فرمان درکت جه فرعون مصره دید که نه حفظ دو زیده دبن گفت زاروگن کرین بری که باوجنه آوی گو بفتسینن لی هنگه نمینه نها بو ببرانا نخاشخانه سر دختر حکیما که نخاشخانه دا زاروگ ببونه زاروگ الهینا میده جی که هم زاروگ بونه گلک کلفت ملت من ندبرن نخاشخانه اما مال دا زاروگ دانین روژا زارانی نوان که دگیشت که
زار جوان چه بیا پیرک هبون پیرک دبشن بله پیرک هبون دهاتن آلیکاری دکنن که زاروک ببه هنگیش پیرک هبون مثل دا که دچون روژا زارانی نا کلفت آلیکاری دکنن فرامون حکم سروان کرد بکو وان زاروکان بفتشن لته گوتنی اف پیرک خود خوفت کردن دترسیان جخوا در روژا مدجی لدشتو چیاین کردستان ده گند هنه براستی جبر که نخواش خانه تنن گلر گوه درجی پیر هنه که خوشکین ما دما که زاروکانین او دبه نکارن هر نخواش خانه بیاوای زاروکتین دنیا بله بله او دبه وان پیرا دست نداد زارن کرین بله که بفتسینن فرعون هست که گو اون چما تشتکی ناکن چما زاروک چه دبن و مزن دبن وان گود زانی چه جنین اسرائیلی کلفتین اسرائیلی نمینا ملت مصرینه او قواتن زورن گاوا زاروک جوند به و اما بیرا به راد بخا به دست بخا خمه دکشین ام نگارم بیش چاوان و بفتسینن باشه فرعون دید او یک نابه گو ایدی آشکره فرمان چه کرد هنگی دزی و چه کرد لیده آشکره چه کرد گو زاروگی کرن همو باوجنه آوه کی نبجه همی اون بکشن بله پشتی که دیا موسا رابو زارو خست ناف سپته و نخام و داوی وی بر با آوه ده برده دبه قیزا فرعون بنا شوشنه دا کت چم و قیزکین وی جی قرخت چم و دمشیان و دناو قامران ده سپته دید بنا که بینه جاریه خوشاند وی وکر که کرک دید و آوای کرک دگریا و حیفا وی لحات گوت او یک جزاروکن ایبرانیانه بله بله من باشه لو که دیومای انا خواست بگره که ام درش بخون که گوداران آجز نکه لسراتی دبه باشه گاوا گوت اش چاوا بکم لوی کرکی شاوتی گو ام چاوا بکن خوشکا موسا لور بو خوشکا موسا گو خواست نست کلفت اگه دست خم که شیر بده زارو که محزن که ورم گو بله برن جمع دیا موسا گو تایمه هر بنا هر روش هر مه پرام بدنه تو به زارو که محزن که بده من او نزانه جا موسایه لی خود او یک چه کرد لی او یک افکر دیا موسا که زارو که سپت اویت سر آوه او تی حساب باوری کتابا پیروز دوی او باوریه پالوس شاندید به او اش فرمان فرعون نترسیا اگر گوتم باش نه آوه همه سال کم اوش جمع نیله به وید راوره نه راوره بشولی که بناوا بحره هنه مهزند کن مروان بخون گل نه آویتا فرعون بگوتا تا چما گداریا فرمانم نکره وی باتا کشتنه لیدوی چم کی باوریا وی لسر خودی هبو وی به باوری زاروگاه ها دانی سپته باور به خودی وی به رامه سجاد رامه و پشتی وی جی موسا مزن بو و ام دبینن کلام خودی و هاتواند که دبی دوان روشان ده و سابو که گاوا موسا مزن بو راست براین خواهات و بارن وان دید که یکی جمصریان لبرای وی ایبرانی دکته لیده ده و گاوا لدورا خواه نهید و دید که کس نینه لیه مصری خست و وی دقومه ده بشرد یعنی وی کشت و وی دقومه ده بشرد روژا دن درکت و آوای دو کسین ایبرانی به هفر شر دکن جیه که خرابی دکره گوت چما تل حوالی خود دخی لبلی وی گوت ما گلو کی تست لسر ما مینا سروک او داراز کرک دانیه گلو مینا کتا یه مصری کشتیه تو دخوازی من جی بکجی بوه یکی موسا ترس کرد لیوی و
و ji Misrê re viya demek Musa idi mezin bû gihîşt Bele. lê tê kevşê wî xebera derheqa xwe da asa gotî bi zimanê îroyîn hemdinê înformasiya. Bele. Înformasiya wî hebû ew kî ye. Rast e çawa kurê qîza Firavun mezin dibû lê îdî belkî hema qîza Firavun bû jera got bû min tu ji avê dîtî ema Musa jî tê vegeranînê ji avê derxistî. Bele. Wî zanbû ew İsraîlî ye. İdî gava heşê wî gîşte gotina Bele. got ez rabim ela nava miletê xwe bigerim. Çû nêr yekî Misrî ku zor destiyê birayê em ji miletê wî yekî dike. Wî ji dilê wî pê şewtî lê xist Misrî kuşt nava qûmê de veşart. Roja din dîsa derket ku bigere nava miletê xwe hal hewalê wan bizanibe dît du İsraîlî çawa te xwand. Gava got hûn birane çima hev didixin ew got û ew caba wî da yê zor destî dikir. Bele. Birayê xwe dixist. Wexta Misrî kuşt Musa ew ne li wê derê bû. Bele. Lê ew şaşma ev gotin gilî ku derket hat gîştevî. Ew issa fikirî ku issa ev stor derketiye belaya wê bigije guhê Firavun. Rabû ji wê derê revî ku Firavun wî nekuşt. Bele. O ji wir rabû çû balî Midyanê. Midyanê. Bele. Welatê Midyanê çû wir xizmetkarek hebû ku Xwedê ra xizmetî dikin lê ne bi cûrê çawa Xwedê got bû çiqa ber wî vebû çiqa wî ji mezinên xwe bihîstibû. Bele. Navê Yotur Bele. kurên wî nîbûn. Bele. Tenê qîz bûn qîzan jî bez diçêrand. Bele. Rast e. Belê. Ew alîkariya qîza wî kir nêrê xelq zilamên din hene zordestî dikin naelin bezê wan bê ser avê. Bele. Avê ew jî li da berî wan da Musa berî wan da av kişin da bezê Yotur. Paşê ve ev keça ber bês çû bavê xwe re got hal hewal xortek hatiye hal ne got xort rast pêş wengê dibe yê wê sal re digotin cihal xort lê tê gotinê îdî 40 salî bû. 40 salî bû Musa. Rabû Yotur gazî wî kir dît hal hewal çi ev jî bi dilê xwe rast hemû tişt gotê nêrî ku ew nikare vegere qîza xwe mezin jî da Musa Bele. ça zewcand. Bele. Zewcand Musa Xebera te bi şekil be berî em her zewacê ez dixwazim vê bipirsim. Musa şivantiyê kir li baxezirê xwe li wir û piştê ku ew çû çiyayê Horebê belê. li wê derê dît ku tiştekî dibiriqe bala xwe dayê weke tiştek dişewitî li wir û hingê ew çû li wê derê bi Xwedê re peyivî. Ez dixwazim hinek em ser vê bisekirin. Çû li wer dît dara mormorkê. Belê. Nîn dît agir e lê dar naşewte. Belê. Naşe lê dengek ji nava agir hat. Belê. Ne ku agir got lê ew agir ji ber pêwî pêgirtibû ne ku agir xeber didayan di peyvî. Ji ber pê kê agir dişewtî agir dişxwedî wî got. Got Musa pêlavên nigê xwe yan corek dinê bi zimanê îroyîn hinek bin sol. Erê, sola nigê xwe. Belê solê nigê xwe bêxe çimkî ew cî tu sekinî ew cikî pîroz e. Ciyekî pîroz e. Belê. Paşê divê Musa deve rû ket Belê. fam kir ku ew agir ne agir e. Ev yek hatiye ku Xwedan e. û Xwedan pê re xeber da hemî danê hemî belkî heger tu bixwazî em ê bûna wê yekê jî bêjin. Belê. Em ji bo wê jî em bêjin û dûre divê gava Xwedan dît ku bona dîtinê nêzik dibe wekî te got Xwedê ji nava sincikê bangê wî kir ku Musa Musa
موسا برسفدا گو اوای اس وی گوت نزیک ور نبه چاروخین خواه جلنگین خواه و درخینه جبر جیه کت لسر سکنی عردن پیروزن داوی جه خدان وهاد بیجه براستی تنگاسیا نتوا خواه لمصر دیتم یعنی ملت خواه گلی خواه من تنگاسیا گلی خواه دیت و من قیرین وان من کاری وان که با آوکی کولتی تکرن من بهیست و بانا که وان جدست مصریان خلاص بکم وان جوی واری درخینم واره که قنج و فره ولاتی که شیر و هنگف دهرکه بانا که درخینم جیه کنانی و هیتی آموری پرزی هیوی و یبوسیان دا کتم بله و داوی جی ام دبینن بانگی موسا دکه دخوازه وی باره بده سر ملی موسا بله خود خواست وی باری بده سر من موسا لدیسا بینم که او سوز ابراهیم را دایی بو که خدا گفت و از دارت تج حسیدی درخم 4 سال بمن حسیر بندست لی 4 سال رازی به بو که مزن درخم اساش دیوان اوی ملتی بکم یک زرات ده بزرینه بیشینه ایدی هات موسی را گفت که تو یکی هری از یکی به دست جماعت خواهش حسیدی آزاکم لی موسی خاد نری دیگه از نکارم از زار زمان دا گرانم بله امید بشا پیشته امید سر وی بسکرن سر مثلا وی و چاو خواهد آلی کاری و جویره دا هارون امید سر وی بسکرن لنها داوی لبی برشه بینن هم گلک سپاس دکن برای ملازم خدا خیر بله تماشاوانن هجا و برس نها ماتن داویا برنامه خواه ده برنامه پیشته امی لسر موسی پیغمبر دوام بکن امی لور ببینن که به برای خواه هارون را چاوا دست به خباتی دکن و گل اسرائیل به چاوای جه بحر سور ده در باست دکن و خواده به چاوای آلی کاری آمان دکن دعای ما اوه خواده برکتا خواه بده سر مالاوه بده سر زارکین و بده سر مالباتا و دلی و شاب به خدان آزادی راستین بده بروه اگر پرسین و بمره هبن آن بخوازن تکلی بمره دینن نمرو تلفن همه اوه 009 535 308 82 79 009 535 308 82 79 ببینیم بخوشی دخوشی دم از پس ناته بدم یا خدان از پس ناته بدم او تبلن بکن جبر کت پادشاهی جبر کت خلاص کاری ام حوجه داریتنا یا خدان ولبر داریتا تو ورا رحمي بكرم أخوة لما بنيرة يا خدان بكرم أخوة لما بنيرة